салом бинандагони гиромӣ, ин барномаи Толори Оинаҳо аст. мавзӯи суҳбати имрӯзаи мо ҳафтаи китоби кудакону наврасон. меҳмонони азиз, ташаккур ки омадед, хуш омадед. дар арафаи баргузории як озмуни ҷумҳуриявӣ хеле сатҳи баланд қарор дорем ки барои кудакон пешбинӣ шудааст ва ин озмун хушбахтона ҳар сол доир мешавад ва хушбахтона кудакону наврасони зиёдеро ҷалб мекунад. хуб, чун дар арафа қарор дорем, чӣ ташвишу тараддудҳо ҳаст ҷиҳати баргузории озмун? чун ҳамешагӣ муассисаи давлатӣ китобхонаи давлатӣ бачагонаи ҷумҳурияи банои Мустад Мусаид Мишакар аз рӯи нақша чорабиние ки тӯли сол таҳия мекунад ва пешкаши раёсати вазорати фарҳанг пешниҳод мекунад, чорабинои фарҳангӣ ки барои ҷалби кӯдакону наврасон ба китоб ҳаст, чанд фестивал озмун пешниҳод кардагем ва ҳамасола дар саросари ҷумҳурӣ чунин озмунҳо, чунин фестивалҳо чанд озмун баргузор мегардад. имрӯзҳо ҳайати кормандони муассисаи давлатӣ китобхонаи давлатӣ бачагонаи ҷумҳурияи банои Устод Мирсаид Мишакар тасмим гирифтем ки дар моҳи апрел ҳафтаи китоб кӯдакон наврасон тоҷикистон ки як фестивал аст баргузор намоем ва аллакай кормандони мо бо дастгирӣ, бо ҳамкорӣ дар раёсати фарҳанги вазорати фарҳанги ҷумҳурии тоҷикистон як дастуре омода карда истоданд ки барои дар сатҳи баланд баргузор намудани ин чорабинӣ нигаронӣ шудааст ва аллакай тамоми он ноҳияҳое ки шӯъбаҳои фарҳангу китобдорони тамоми ҷумҳурӣ аллакай бо низомнома ошноӣ пайдо карданд. тавассути почтаи электроникӣ, тавассути факс мо онҳоро аллакай ирсол намудем ва тамоми китобдорон, тамоми он нафароне ки дар шӯъбаи фарҳанги шаҳру ноҳияҳои кишвар кори фаъолият доранд, бо ин дастур, бо ин низомнома ошноӣ пайдо карданд. аслан аз он таҳлиле ки мо дорем, озмун, яъне фестивал озмуни ҳафтаи китоби кӯдакону наврасон дар доираи китобхонаҳо доир мешавад, китобхонаҳои хоса бачагона. хуб, чӣ дастурҳо ҳаст дар доираи баргузории имсолаи фестивал? хуб, чӣ ҳамоишҳо ҳаст? чун китобхонаи давлатии бачагонаи ҷумҳуриявӣ барои Мирсаид Миршакар ҳамчун маркази илмӣ методӣ барои тамоми китобхонаҳо маҳсуб мешавад ва рисолату вазифаи ҷонии худро чун солҳои қаблӣ аллакай ба анҷом расонида, он тибқи нақша аллакай ситоди фестивал дар назди китобхона бо намояндаи иттифоқи нависандагони ҷумҳурии тоҷикистон, вазорати маориф ва илми ҷумҳурии тоҷикистон, вазорати фарҳанг ва дигар кумитаи телевизион ва радио аллакай дар кадом сатҳ доир гардидани ин иди фархонда аллакай як мизи мудаввари доир гардид ва ҳамеша чун ҳар сола пеш аз оғози фестивал китобхонаи давлатии бачагонаи банои Мирсаид Миршакар тасмим гирифта ки семинари ҷумҳуриявиро доир намояд бо иштироки тамоми қишраҳои фарҳангии ҷомеа, аз ҷумла аз тамоми вилоят ва шаҳру ноҳияҳо намояндаҳо даъват мешаванд бо таклифу пешниҳодҳои эшон доири боз ҳам хубтару беҳтар таҷлил гардидани ин иди китоб суҳбатҳо доир карда мешавад. намояндаҳо киҳоянд? намояндаҳо аслан намояндаҳои шӯъбаи фарҳанг ва маориф, намояндаҳои мақомоти иҷроии ҳокимияти маҳаллӣ ширкат мекунанд, намояндаҳои кумитаи телевизион ва радио, умуман бештар ноширон, кормандони нашриётҳо, муҳаррирон, адибон, чун китоб аслан як бора китоб намешавад, бо заҳмати чанд тан ба китоб масалан мубаддал мегардад ва манзури хонандаи нозикбин мешавад. аз ин рӯ масалан дархосту он таклифу пешниҳодҳое ки китобдорон он дар семинар манзур мекунанд, албатта ба тавассути ноширон, тавассути адибон он камбудиҳое ки дар китобҳои бадеӣ ҷой дорад ислоҳ карда мешаванд. дар рӯзи семинар дастури методие ки китобхона таҳия мекунад ба онҳо тақдим карда мешавад ки дар он низомномаи фестивал, қарори вазорати фарҳанги ҷумҳурии тоҷикистон оиди баргузории фестивал, намунаи суҳбатҳо оиди баргузории ҷашнвораҳо ва ё ёдбуди ин ё он адиб, умуман солгарди ин ё он адиб, таҳияи композитсияҳои адабӣ бадеӣ ки аллакай мо дилпурона гуфта метавонем ки 95% китоб аллакай омода аст. инчунин дар дастури мо пурсишу посухҳо ҷой дода мешавад, масалан оиди чӣ гуна тавлид гаштани китоб, коғаз, хат,
чун хонанда уман китобдорон роҳбарони хониш аз ин чиз баҳравар шаванд ва ба зимни суҳбату бо хӯрҳои худ бачаҳоро низ аз ин кӯшиш намоянд ки бачаҳо низ аз ин баҳра бубардоранд. семинар ки ба нақша гирифта шудааст? семинар аввали моҳи март ба нақша гирифта шудааст. мо итминони комил дорем ки пас аз дастрас намудани дастуре ки чун ҳамешагӣ мо таҳия мекунем, китобдорони тамоми кишвар аз он баҳра мебардоранд ва бисёр ман имрӯз ки аз минбари телевизиони Сафина баромад мекунам ва тамоми китобдорон намояндагони шӯъбаи маорифу фарҳанг масалан гӯш мекунанд ин суҳбати моро, ба арзи эшон чунин медорам ки хуб мешуд мо як намунаеро ирсол ҷой додем дар дастур. онҳо айнан як чизи камбудӣ аст ки чун сафар мекунем ба шаҳру ноҳияҳо, масалан ман 4 композитсия ё суҳбат ё семинар ман саҳнаҳо месозам, дар китоб ҷо мекунем. чун сафар мекунем айнан ҳар ноҳия ҳамун чизе ки мо таҳия кардем манзури мо мекунанд, яъне нақшофарӣ мекунанд бачаҳо. аз хуб мешуд дар намуна ба ин мо намуна ирсол мекунем. инҷо аён мешуд ки масалан китобдорони эҷодкоре ки дар китобхонаҳо масалан ба ҳамин монанд лек дар дигар шакл агар таҳия мекарданд бисёр хуб мешуд. ва омӯзгорон кӯмак мекарданд дар ин самт, шояд ки намояндагони шӯъбаҳои фарҳанг. бале бале, чун ҳатто метавонанд ки бо театрҳо ҳамкорӣ кунанд дар ин радиф, вале намедонам тамбалиро аз даст додан намехоҳанд. ин чиз бисёр таъсирноку дардмандам ҳаст. ман бисёр хоҳиш мекардам, вале ман атрофи адибон бисёр миннатдорӣ арз мекунам ба он адибоне ки ба ҳама кулли адибон, вале он адибоне ки махсус барои бачаҳо эҷод мекунанд аз ин эстафета ақиб намемонанд ҳеҷ сол. имсол низ аллакай фикру андешаҳои худа, шеърҳои беҳтарини худа ба мо ирсол карданд ки худо хоҳад дар дастур ҷо мекунем. саломат бошед муҳтарам Сафарзода. ин ишораи муаллифи дастур бевосита ба як самти масъала буд. бисёр масъалаҳои дигар ҳастанд дар маҷмӯъ, чун гуфтем соли аввал нест, бори аввал нест ки фестивал озмун доир мешавад. истиқболи шаҳру ноҳияҳо, омодагии китобхонаҳо барои озмун чӣ гуна бошад? дуруст қайд кардед. вақте ки оғоз мегардад фестивали ҷумҳурии ҳафтаи китоб кудако наврасон аз 2 апрел то 9 аллакай дар ҳамун рӯз тавассути васоити ахбори омма мо мебинем ки дар саросари ҷумҳурӣ ба як ҷашни китоб табдил ёфтааст ва бисёрам дар як сатҳи баланд қайд карда мешавад ва ҳамчунин дар он даврае ки озмун баргузор мегардад ҳайат аъзои ҳакамон ҳастанд ки ҳатман рафта дар шаҳру ноҳияҳо аз он озмуне ки дар саросари ҷумҳурӣ баргузор мегардад аъзои ҳакамон рафта иштирок мекунанд ва он нафароне ки ва он кӯдакон наврасоне ки дар ин озмунҳо шомил шуданд, дастболо шуданд, аз тарафи аъзои ҳакамони ситод ба даври ниҳоӣ ки дар шаҳри Душанбе дар пойтахти азизамон баргузор мегардад, ҳатман онҳо ширкат мекунанд ва дар даври сеюм дар озмун иштирок мекунанд. дар тамоми шаҳру ноҳияҳо китобхонаҳо омода ҳастанд ва мерасанд барои баргузории анами фестивал. аз оғозе ки ман гуфтам бозам такрор мекунам, аз 2 апрел вақте ки оғоз мегардад, аз деҳкадаи дуртарини кишвари азизамон оғоз мегардад ва ҳар як давр дар он муассисаҳое ки ҳастанд, китобхонаҳо, китобдорон ин озмунҳоро таъсис медиҳанд, мегузаронанд ва аъзои ҳакамон аз худшон интихоб мекунанд, аз мақомоти иҷро, аз маорифи ҳар як ноҳия дар он озмунҳо иштирок мекунанд. даври якуму дуюм ва даври дуюм ва дар вилоятҳо баргузор мегардад. он нафароне ки дар ин озмунҳо дастболо мешаванд, ҳатман дар даври сеюм ки дар китобхонаи давлатии бачагони ҷумҳуравӣ баргузор мегардад, ҳатман иштирок мекунанд. ва манзури мо аз ин суол он буд ки масалан вақте мо дастурро варақ задем, бевосита дар доираи баргузории фестивал озмун албатта чорабиниҳои дигар, ҳамоишҳо, инҷо озмунҳои дигар вобаста ба худи хонандаҳо, ба устодон, ба китобдорон аст ва албатта чун ин озмунҳо пешниҳод мешаванд, омодагиҳо бояд ҷиддитар бояд бошанд. аллакай чун низомнома ва фармони вазири фарҳанг ки роид шуд ва
ба китобхонаҳо ирсол гардида аст, аллакай масъулият эҳсос кардан ва чун ба низомнома шумо шинос шудед, дар низомнома озмунҳои зиёде аст. Китобдӯсти беҳтарин, китобхонаи беҳтарин, ровии беҳтарин, қаламкаши ҷавон, оилаи ҳунарманд ва дигар озмунҳое аст ки аллакай шӯъбаи фарҳанг дар ҳамкории бевосита бо шӯъбаи маорифи ноҳияҳо аллакай ина банду бас карданд. Озмун чун дар оғоз ҳеҷ масалан ба мақсад наздик нест, дар тӯли як ҳафта ба ҳеҷ чиз ноил намешаванд. ҳафта чун кӯтоҳ аст, аллакай омодагиҳо шурӯъ мешавад, даври якуму дуюм озмун дида баромада мешавад ва беҳтаринҳо дар рӯзҳои озмун тӯли як ҳафта баромад мекунанд. дар назди ҳакамон чуноне ки гуфтем, ситоди ки дар назди китобхона ташкил шудааст, албатта бо супориши бо қарори вазири фарҳанги ҷумҳурӣ, бо ташаббуси китобхонаи давлатии бачагонаи ҷумҳуриявӣ ба номи Саид Миршакар, аллакай он адибон, мутахассисони соҳа, китобдорон, ноширон масалан гурӯҳ ба шаҳру ноҳияҳо сафар мекунанд пештар аз фестивал ва дар айни фестивал бо баҳогузории якҷоя масалан шаффоф метавонанд ки нафаре ки воқеан ҳунарманд аст, воқеан истеъдоду завқ дорад ба ҷои даркорӣ ноил мешавад. вақте мо варақ задем, баъзе озмунҳое ки бештар ба чашми мо бархӯрданд, дар баробари он ки хонандаи беҳтарин аст, онро ҳакамон муайян мекунанд дар натиҷаи суолу ҷавоб. инҷо фурӯхташавандатарин китоб, масалан ҳамкорӣ бо нашриёт ҳам инҷо бароҳ монда шудааст. бале, китобхонаи давлатии чӣ муайян мекунед, масалан ки кадом китоб бештар фурӯхта шудааст? китобхонаи мазкур чанд сол қабл як анъанае дорад, тадқиқоти социологӣ мегузаронад. умуман дар байни аҳли ҷомеа бахусус дар мактабҳо кадом китоб масалан дар мадди назари хонанда аст, бисёр дӯст медорад ва аз нашриётҳо ҷӯё мешавад. имрӯз ман ҳамчун корманди китобхона бо дилпурона гуфта метавонам ки китобҳои устод Садриддин Айнӣ, мактаби кӯҳна, дохонда, дигару дигар бачаҳо аз рӯи рӯйхат донишҷӯён, ҳатто дирӯз ман шоҳид шудам духтаре ки бо ашк баромада аз китобхона, чун шумораш кам аст дар китобхона ва мо имкон надорем ки дар гардиш аз китоб масалан 10 дона агар китоб бошад, ин қадаре ки нисф зиёди аҳолиро, кӯдакону наврасон ташкил медиҳанд, албатта мо таъмин карда наметавонем. хуб мешуд анамин китобҳое ки бачаҳо бисёр пурсон мешаванд, маълум мешавад ки ин китоби серхаридор аст, серхонанда аст, таваҷҷӯҳ дорад нисбати бахусус ба китобҳои нависанда Насим Раҷаб, خانه‌ای که سویش میشتابم، مثلا کتاب‌های پولاد تالیست. خوشبختانه امروز گرچنده که نشریات‌های بسیاری فعالیت می‌کند در مرکز شهر دوشنبه، تعداد کتاب‌های زیادی چاپ می‌شود، ولی این هنوز کم است. ولی در همکاری با سوال شما چنین پاسخ می‌دهم که البته ضمن صحبت، ضمن مثلا انمون نشست‌ها ما با رهبران نشریات‌ها معین می‌کنیم که برای چی انمی کتاب بسیار خواننده خود دارد و پرسان میشن از مقصد معلوم میشد که این کتاب‌ها باید اثر نو نشر کرده شوند تا خواننده بهره برداری کند از آن چیزی که می‌خواهد خواندن. یک عموما کتابخوانی شغل محبت داشتن است. با مجبوری کسی فرزند خود کتابخوان کردن نمیتواند. این اصلا از مهارت بلند ایجادی نویسنده و شاعر وابسته است که میتواند کودک جلب کند. من همچون ادیب نی، همچون کارمند کتابخانه، همچون یک خواننده مثلا شایدای آفریده‌های معلمه لطفت کنجی و با استاد یوسف جان احمدزاده هستم که اینقدر کودکانند، اینقدر به دل نزدیک میشینند و خواننده بسیار بهره برداری میکند از هر نوشته ایشون. و اینجا در نظامنامه انمون ادیبی بهترین ادیب بچه‌ها ما اینجا مثلا مقصد ما هم معین کردن بچه‌ها مهارت بلند ایجادی انمون ادیب است و خوشبختانه مطمئنیم که امسال از تمام شهر و ناحیه‌ها در مجموع حسابی رو برابر میکنیم که مثلا ادیبا پیشکش میشوند روی خط. کدام آنها برای بچه‌ها بیشتر آفریده‌هاش پسند است و البته در انجام قدردانی کرده میشود از طرف وزارت فرهنگ، از طرف کتابخانه و این هم میتواند که الهام شاعر دهچند کند. دیگر آزمون‌ها هست که به واسطه به جلب والدین آموزگاران روانه گردیده است. یعنی تا یک اندازه این وابستگی دارد که مثلا کی کودک رو تیار میکند، کی کودک رو مثلا محیط میسازد که کتابخوان باشد. در همین مورد کمی فراختر میکنید. تشکر. برگزار نمودن چنین آزمون‌ها، چنین فستیوال‌ها پیش از همه تمام حاکمیت‌های دولتی محلی و خصوص پدر و مادران رو وادار میسازد که
فرزندان خود را برای دوست داشتن کتاب، جلب آنها به کتاب و کتابداری، بدین وسیله در نهاد آنها، در ضمیر آنها بیدار نمودن حس وطن دوستی، احترام به ارزش‌های ملی مردم کام بنیاد ما و توسط همین ما چون این آزمون‌ها و فستیوال‌ها که برگزار میکنیم توسط این آزمون‌ها ما در بلند برداشتن معنویت فرهنگی کودکان و نوجوانان حصه‌گذار خواهیم شد. در سراسر جمهوری می‌دیم که وقتی فستیوال‌ها برگزار می‌گردد کودکان و نوجوانان بیشتر به کتابخانه‌ها رو آوردن و در این چهاربین‌ها اشتراک میکنن. در مورد هوسمندی گفتید واقعا هم بسیار یک اقدامات خوب است که طریق برگزاری فستیوال آزمون‌ها ما هم ترغیب میکنیم که بچه‌ها به کتابخانه بیایند و کتاب خوانند و همزمان آنها را هوسمند میکنیم تا یک اندازه مثلا بهره‌ور شوند از آن که مثلا از اون معنویاتی که برای خود گرفتن. درباره هوسمندی ها میگفتید پس؟ من در تقویت سخن‌های استاد همین چیزا یادرس میشویم که هوسمندی باید پیش از همه در عائله سرچشمه داشته باشد. پدر و مادر آزمون در عائله باید اول براه ماند. یعنی کتابی زیاد میخواند، چون در کتابخانه ما کتاب دوستان جمع میکنیم و معین میکنیم که کتابی زیاد خوانده است. وقتی که نمیدونیم در عائله که کدام فرزند ما نسبت کتاب بسیار محبتی بسیار دارد، باید پدر کتاب خریداری کند، تقسیم کند، صحبت گذراند با فرزندان خویش و همین محبت کودک میبرد به کتابخانه، والدین میبرد به کتابخانه و معین میشد همین دلبستگی، همین محبت. چون از عائله کودکان پدر و مادران چون زیاد تشریف میورند به کتابخانه ما بسیار خرسند میشویم که الکی آنها یک امروز نه فردا نه پارسال نه از ابتدا تا امروز ملت تاجیک مثلا صاحب فرهنگ و صاحب تمدن است، به کتاب مهر به اندازه دارد. چون سینای بزرگ ما میدونیم که شاه طبابت میکند، با اون کس مثلا مبلغ انعام میکنن برای مثلا طبابتش، میگه که خواهش میکنم اقلا ساعت مونید که در کتابخانه وارد شوم. یعنی ملت تاجیک، ملت فارس و تاجیک ملتی هست که از ابتدا تا امروز به کتاب دلبستگی دارد و یگان مثلا قیمتی رو به ارزش کتاب برابر نمیکند. و همین چیز اگر از عائله در همکاری ما تصمیم گرفتیم که پس از انجام فستیوال ما با استاد تصمیم گرفتیم که عائله بهترین کتابخوان از باغچه ها شروع کرده در کتابخانه قدردانی میکنیم ایشان، تا اگر در عائله دلبستگی، هوسمندی نسبت کتاب به کودک نباشد، در مکتب و در دانشکده هیچ وقت این نمی شود. غالبان چگونه هوسمند می شوند در دایره فستیوال؟ غالبان البته که با تحفه ها ما همکاری میکنیم با مؤسسه و تشکیلات هایی که مثلا قدرتی تحفه دادن و مثلا تحفه سپردن دارن، مکتوب ارسال میکنیم به تمام مثلا مؤسسه های زیرتابع وزارت فرهنگ در برابر مثلا با نشان سرسینگی علوچی فرهنگ، علوچی معارف جمهوری تاجیکستان، افتخارنامه و دیپلم، اینچنین با کتاب و دیگر تحفه های خاطروی و پولی قدردانی کرده می شوند. پدر و مادران و خوانندگانی که البته محبت دارند به کتاب و کتابخانه. سلامت باشید. ما هم ژرفتر سر این مسئله ها نرفتیم، چون در عرفه برگزاری آزمون هستیم. اعتماد داریم که وزارت و اداره و مؤسسه های داخلدار، مقامات شهر و ناحیه ها جدیتر بر روند آزمون مناسبت میکنند، کتابخانه ها جدیتر آماده میشوند. ما میدونیم پی میبریم جدی تنها در این صحبت نه، صحبت های قبلی که داشتیم اطراف کتاب و کتابخانه ها بعضی مسئله ها هستند، ولی خوشبینیم و امید هم میبندیم که در دایره دستور آزمون، در دایره برگزاری آزمون هدف ها عملی میشوند. الحال باشد برای صحبت به شما تشکر میگویم. خیر بیننده های عزیز، این برنامه تولوری اوینه‌ها بود.